kebitan indah wateta Masjid Madinah rembang persago batengah nang robak pusat donya dalam masjid na urang hendro Nabi Nasidro sabana dua Nabi Nasidro sabana dua dalam masjid menggantungkan cahaya mebleblengan bintang timu wate tata mengesenang tadate kipandum sare angin meruru bintang masjid gejan nganime cuaca pengeh tak mebleble tak batameh mencule uke bungong bakan de memacam laku Masjid Madinah rembang persago batengah nang robak pusat donya dalam masjid na urang hendro Nabi Nasidro sabana dua Nabi Nasidro sabana dua Masjid Madinah kebitan indah di Rasulullah di sinan kubu umat Islam kenan gelangka gejal ziarah bajejed waktu di len masjid pengasin apa ijongan mirah gepasang lampu putih ngan kuning cahaya jerelah kebitan indah wateta Masjid Madinah rembang persago batengah nang robak pusat donya dalam masjid na urang hendro Nabi Nasidro sabana dua Nabi Nasidro sabana